Anya laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami setam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko, kuribabot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayon. Urnusin nyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka mo ilaparaagan ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak nitang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Dayjay tumaga amam, kumikilaban. Anya ako may kilaban nanang. Tunggal sumangpert nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpaadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api mo say day di tatang. Malagip ko laang anak ko. Iso adi mon dilawa ti panagkaw-kawas-kaw, tabakit aklauna yan. Ay, sos! Ilukais mo lahat ng datapaldang may misbo na katakder na nang. Ay na, nagbayag kan tumamangilok itiri daw ti balayaw. Maka-is-isbo akaw. Sapay nagado ti aglabas at tao di ti paraangan na nang. Ay, awan bibi ang kaw kadagi tatataaw ang makakita kanyak. Nga uray ibuyang yang kaw iti sangwanan da. Ang nalakit din ni nanang. Awan mo ti maalan da kanyak. Gaputa ba bakit anak kon Rodel anak kaw? Dandan ni Jack to pa yun makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak na kiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Una nang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutin? Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputawan matanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot dagiti nagpipinta sa kawas na. Hanggang di namot kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawas dagiti old fashion na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw, tadabalsigag apon ti kayaw. Diyak amo no sa dino ti ayan jiwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, saus, mayat nagdigaw. Naglabis, tinanaw iti gripa o. Ago parak man nagdigaw, stop no press ko, tibagay. Oops! Oops! Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Makita ka man tayo. Awanan ti kargana da ita. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na dayta. Kamakita na lang ta. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay Dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Itun pa amlingan ka. Nanang. Nagpigsa pa'y mga rod ti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan, nitang. Teka, naripit ko nagiti kayo a pagsungrod ko. Nayunak pa'y nga ta.
Adumot tinday to. Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit-sit kanyak. Sino ngay dayta? Di magayam gabi dayta mang sit-sit kanyak. Osan, umasidig ka dito. Katiyan. Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang ganit ayan na. Sikaw magganti masabat ko dito paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika magayam mait. Nasta kailang amin ti patong ko. Isu akas laagsaka nga kamag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak mabagkatan dagito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko, nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa yabagkatan tinalo magalakay. Ay dahil ito laki din kayaw, di dyan kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay, akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dada ito mo day tapaldam. Abom lang nga rudan adada itak, damagampay lang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso, gamdala ka mapisang. Naranggas tumaday dya alakay. Ha? Sino alakay ti dakdakamatin nyo nanang? Anyat pa kainaigan na iti dada itom apaldayo. Ay, ukwa. Ay, ti kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akalday, takinaga na to'y palda. Anya? Adda ay amot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so napisang ti paldak. Nalaing pay asumangdo day ja akalday. Anya? Ayan tayo wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli sa balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa'y ngamin itay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tadamo balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot diken dita ulo yaw. Harabatek day ta adiken. Tapno saan ngagsakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay, kukwam lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya ti agdaw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Diyak kaya ti mapudutan amangayaw iji kabakiran. Ngawan nanang. Aduman tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day tuyan a pagsungrod ko. Adamanin mang sit kanyak iti saan unay nga adayaw. Osan, dito. Kumita ka dito. Ay, di manan gabi day ta. Umasidig ka, Osan. Katiyan. Manjak! Ang dabayabas ka. Nagdadakkel.
Ay sige, urayan nak nga ron din agabay. Ni, dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wan, anak ko. Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawasyo. Anyat napasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kabisita, iso na pisang. Anyat, adda sunggo ijay nangaywan nyo nanang. Adda, anak ko. Nagsuti asunggo. Imbis ajay kayo ti ulienda, saan mo tasak mo ti kayat nakalayatan. Anya, itaman pa nga adda sunggo ijay kakaykaywan nanang. Balang na ijay asunggo, anak ko. Kanan na amin na makita na. Nagrawal. Anya, Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman na sumangpat kayo. Amumbitin ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulay niya kasilpo ti puso niya. Anya ka silpo, sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo, tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga yawit dito balay. Kaya ti asawan, adan ka ayan-ayat yo, tatang. Adan, jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y lang iti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan nalinda kayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay kayat. Makamo kayo latta, tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo, ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Talimad pa'y laang ti lasyon may. Secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man na gito'y kayo dito'y paraangan, tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis sa sunggaw! Ay, pangkisasong ko. Kung kunamuteng ka na usang. sinalbag kagabay. Si kamay lagayam, kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot ka kanya. Ada papananta. Sa dinaw ti papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umaikan na usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay! Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas! Saan mo kasi ka ti umuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandaw. Isa sumurutan kanya usang. Makaamu ka gabay! Itay ka pa ya pumanag na diti paraangan, nitang ating kaw. Kaslada sapsapulang. Sapsapulag ani nanang Manong Rodel, pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang, imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong, nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan, nabuntuon dan. Sa di nung arod kayo ni nanang itan. Hay jak mo manong, sinapol ko amin ng aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid, ading kaw.
masabat ko diti paraangan, nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ama pukpukaw. Anya? Nabanugak paikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang. Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apim manaw ngam saan mo't anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa anagawid ni tatang ko? Nasayaat mo at tanasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malaman ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa, napanak mo nagaliwak say anitang anak ko. Jak ba kaya ti Mike ikan dito'y balay? Ha? Apay day tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa, awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan? Ay uuwain, kas nagagpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti paldak anagawid, anak kaw. Anya? Ay, naggalis nga medjidalan kaw. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan laaday ta tinapasamak kanyak? Anya pa'y nanang? Ay paklebak. Naidatakan na'y pasikigak pa ya. Imbaglaki da ita nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabaw sa ninanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisag ka. Daita mo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marutrot-rutan. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Ngam kay-kayat na ba't nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ninanang saan adumdumog. Mabanugak laang amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga ron itaninanang. Pinanawak ije balay Manong. Binilin ko asaan arum rumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga ron no kastadin ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, Manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kamisetam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat na giti na ingpis a kamisita, ta presko iti bagay. Sa anak unay a mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimang nyo. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakit anak un? Awanan ti may limang ko. Jak makakutay ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben! Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagitoy, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang arimwara din ko. Wen Manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayat nga ron no kasta. Dandani nga ron jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na.
naurnos mo't basit tilangana. Ay namanong, nakakaasi ak anangal lukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay-an ti bagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na ti bagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay mauday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ako bagay nung makita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuanda aboy pren ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di naw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas man ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumumamag mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Tadabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na di abakbaketan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakag. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siguro kaklatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti palayaw. Oh, apay anak sa naay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. Ni Nanang amanong. Apay ni nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malumtumanon no agawid. Anya lakit din ni nanang. Pampanunutik lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gaputa bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan ng agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigok asidaan nyo ka ni nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni nanang. Aywan man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tun dito'y nagidaan tagabi. Anay, Jesus. Ay sus, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong lagit ko taon. Ikakamdag iti nagado ako tun iti bagit gabi. Kumporme iti kagkaganda. Kagsakit. Usang, ikadagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo managna. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak tulatan Anay, nagsakit. Ikagatdag iti kutan. Nagsakit. Ikaw ang garaw. Umikat ko dagiti ko taon iti bagay Usang. Dananang kang tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na yun ti lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasang ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami.
Inlimod mi ti relasyon mi kani Gabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit a makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapad kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero a bagiyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta. Mayat kayo nga asawa, anak ni Gabi, anak ko. Ay katuan ananang, apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniosang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa keng kwana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, Tata, Nanang. Ay, Agkasal kasari kami, kami, hindi ikay kami kami ikan ikan apanawan apanawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagam mo't lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atain. Ay, katuan na. Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiti aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam anaimbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawakan ka. No adda nga min maisurokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo matanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing da nga agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mat apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrok iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Day nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi da mo't idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan nakon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak ka no makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni.
Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akasto di aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Uwan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon, di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo, no ape ang nagpapanaw dagiti daduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Gatuan. Tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damag ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunaktumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbeng amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka ah. Wan bakit? Paypaysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. Addanton tinayon ti income. Ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaeng, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwa na bilang laang? Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw di kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruar adagaw sa tibaro alugan. Ah, kayat nasawan. Serkan na lang ti politika. Tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap angkal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap. Kahit saan ngagbaligay angkal. Ay, wait. Husto kay ti dayta nga imbagambal. Amin na daka sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rodang kalalumaban. Mala,
para makita into umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, kan adon tinagaramidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Ngam sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible a kayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Ngam, Wun, maabak dayjay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta Itanto pay laang asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbyos. Ni, apay anak ko namday ta. Tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta nga di. Ay kat talaga kasta Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga daw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama stress akin ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma tamaabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kwa na. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasano manen amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta iti pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot ita no kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita?
Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na abak. Mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga nuag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas naabak iti politika. Aywan, nang runa jay am-am mo tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga road na. Nayunak man na ito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dabay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo lumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manen amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unangkal. Agaramid man iti reels ko. Ta i-plaster ko man dahil cellphone ko. Dahita. Dahil plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Dahito, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpuk kau idi madamati kompanya. Ken nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Dahito iti para kada kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Anak makuram, mayat ka mo lang. Anya laki din. May atangkal. Hala, miksamon, tay posmon, irismon angkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino data? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kun kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay pedring Agasamat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama taraklakayan. Anya? Adan to aldaw da kita. Inton bigat mo't lang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka. No amom iti bagem nagbaling kalataan na sayaat. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay,
Anya unay dagitiin ka impupo si ti Facebook. Ha? Dangla, dangla. Kas ka ba? Naabak, naabak. Apay? Asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamo tang tibagbagayo mano. Kat awam mo ti inaganak eja impose ko ang magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaan mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amoyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka de. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Oho, di kayo man aging diding awan amoyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno ang nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Iso nga uray awan nagan yung kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-assume kayo, ada kayo ti patpatamaan, nga uray saan, taammuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, ang mga noad da extra akwartam, pautangan nakman pay laeng. Ha? Mano ko mamare? Uray sa nga ribo la ko mamare. Awan ngamin ti iso amin mi ije balay. O sige, pautangan ka kumare. Ngam pangaasim saan ko maamabayag ta masapul ko mati kwarta. Wen mare, di ka madanagan. Tano makasweldo nila kay ko ije pagtrab-trabahuan na. Bayadak mitla adagos. Okay, awan parikot kumare. Pautangan ka. Ina, agyaman nak at talaga mare lani. Nay, nakagatang kamot iti bagas, bakit? Ayun lakay. Adda na utang ko asang aribo kin ni Marilani itay bigat. Iso tinapang ko ingatang iti bagas ken natang ije palengke. Kasta ka de. Ay, naimbag man tada kwarta ti kumarem. Wen nga rod lakay. Saan mutkit di anaimot dayjay. Lakit di adda kwarta na. Ken agbayad iti husto nga aldaw. Ala, siyakton ti agbayad iti inutang mo, apaman na makasweldo ak. Wen lakay. Ala, agina na kabiit. Kalpasan na, ingka agdigusan. At dain sa ganak apagdigos mo, tamangan tayo matan. Aywan ba kay? Manumay ti sweldo iti may isang aldaw yay pagtrab-trabahuan niya insan. Ay, nalakalaang insan. Umdas laeng nga ipakan iti pamilya. Awan pa'y kiti ti maururnong Ngam, kasta talaga ti pamilya daw. Anos laeng. Sa bagay makidia. Makapasen na ay nga rod. Kahit si kangay mat insan. Kasla sensado ka matitan. Makitkitak dagiti post mo iti Facebook. Sakto lang insan. Un gayam. At dati singasing ko ka. Anya tayo insan. Ti inaramid ko ngamin iti daga nga impatawid day di tatanggaw. Inlakaw kinsan. Iti damaw. Agpangadwa akmet ata kasla sayang. Ngam dyan naglakwak iti daga. Isaw tinagpuunak ang nagnegosyaw. Ha? Nalawa mo ti daga medya probinsya insan. Nung ay padasa mo ti mangilakaw uri basi lang nga disaw. Iso ti pagpuuna. Padasa minsan. Isaw tinagrogrog yan may kinibakit kaw. Kaasi na, dimuras mo tang tinigosyo may.
Bakit? Anya nga tangag paiso no padasak ti ibagbaga ni Insan Tony. Ah, kat si kaman lakay. Awan mo't dakas na no padasam. Padasam taan. Ala, planwak man ana imbag dayta. Medyo nalawa mo't ngagpaiso ti daga nga impatawid ni tatang kanya kaya probinsya kahit. Mangila ko aki ti basait. Win alakay. No day tati ko nam, suportaran ka. May mayat sa ngagpaiso ti agnegosyo. Ngam ti makitang tangdana kiti inaldaw. No makaila ko ka iti dagang, anya ngay tirugyan ta negosyo dito'y syudad no bilang laang. Pampanunuta ka mangilakot ako maiti bagas. Bagas matla nga gapo iya probinsya. Ah, ay kasano ngay ti transpo no bilang laang. Di ka madanagan bakit? Nagsaritaan mi kini Insan Tony nga uray ilako na kanyak ti may sa alugan na. Ken saan na apabayadan agulpe. Uray inutak ka no. Ay na, naimbaglakit din taaddainsan mo akas kin ni Tony lakay. Wan nga rod bakit? Nasingpet ni Tony. Awan makunakkan ko na. Paray, naku na ni boss nga, imbagam ka no king guana, maudi alawas mo dito, say, tita alawas. Iwan pare. Tapay ngay paray. Ada ka di sa bali apang gadamaon, iso asan ka na sumrang. Awan pare. Adalamapan ko asikaso na di probinsya. Dualawas ko siguro ijay. Kalpasan na, agsubli ak madlaan dito syudad. Kasta ka day, win na. Agsubli ak tulat ta dito, inubilang laang pare. No kasta, mangrugi kayon iti negosyo yo apaglakwan iti bagas mare. Wen mare, padasan mi man kin nilakay ko. Naipasimpa mi mo't tanjay sangot ibalay mi. Dayjayan at ipwesto apang rugyan mi. Nasaya at daytaan na panunot yo mare. Bareng man no agklik mare. Agklik dayta mare. Amumatan ng runa dito syudad. Bagas ti kang runaan. Sa bagay mo't kit di Kat, saan nga rodan ang makitrabaho nila kay mo iti construction? Saanen amare? Nakuna namat nga ipamaysa na kano ti panagnegosyo na bareng iso ti ayan ti swerte. Ay wan amare, mayat dayta, agtinulong kayo kitdi nga agasawa. Hay, iso maglagaya mo kundi panaw ni Antonio, iti trabaho. Tagaya, madati sana nasayata negosyo na. Anyat kayat mo asawan? Agasam man. Sigo na karpintero, ngamita. Adaki din ti paglakwan da iti bagas. Nagarutila ko da bagas jo. Iya sango ti balay da ngay naramid da pistaw. Anya? Kantay may sapakas da amak. Adalugan ng tilukaw. Iso nga mo nga da illegal nga raramidan da nga agasawa. Ayun Imposible mo't dayta. Sigod a karpintero. Kan may sa awan magtrabaho ni bakit na. Kasano kumamit ana pasamak dayta. Ngaraw. At dati illegal nga raramidan da jay jo. Kundi ang ka da iti bagas iti probinsya. Patan sa mo sa bali nga lalako na. Ay mo dayta. Maloko na kaya mo na Antonio may. Siyak pa may. Nyalaki din. Biglang yaman ngam illegal mat. Ay, deda pa ilang matilew. Tadagunggo na da nga gilaklako iti saan arumbang ngay lako. Wen mare, dayta ti kuna nila kay ko. Anya? Imposible man ngamin dayta. Sigo da karpintero, ngam ita, kalat matan nga ada negosyo da abagasan. Kan adapay kunulugan dan. Anya? Ay si kakit di mat mare. Anya nga tanumapan ka iti balay da. Taamwam no nagtaudan ti nagpuunan da iti bagas alako da. Oho, anya pa lang aga po amapan ko sa lutsudan, no amok tumat laang tipod na nga ramid da. Mare, Nakunapay nila kay ko. Akon di angkat dala ka no iti bagas ija probinsya. Ngam, adamat dadu maanayon ti negosyo da.
illegal dayta. Kundi negosyo ngam illegal may. Mari Panyang, saan kumamot akas sa ti ibagbagang? Narigatan. Ang mga no day ta pa nagsasaom iti saan mo anapanaknakan kat isopay ti pakaisagmakam. Amuampay nga umuna, sakbay ka nga agib-ibat iti sao. Anya lakit din. Anya, ay una yun apanyang dayta. Apay akas tat ibagbagana. Jakman amukan ko ana. Anya laki din. No anya launay ati atraso mi kadakwada nga agasawa. Taapay akas tat ibagbagada itiliklikkudan may. Ay na mare, may salaang ti kahit asawan dayta. Ah? As in apal. Kasta laang dayta. Umapal dalaang kada kayo. Isu at tiltila ti adang ibagbagada itiliklikkudan nyo. Ay, una yun aya. Naimbag kumamot no saan na nga ibagbaga nga adda illegal anayon ti negosyo may. Imbes anagmayat ti panagrugi may. Isuki din ti makadadaal. Ay, saan nyo nga itulok mare? No agpaabak kayo kat agkatawa day jay. Uray la agpalakpak ti upat alapayag na. Ay naapo, isumadla sa bali ti rupa ni Burog Idigalman, idi nagsabat kami di kalsada. Anya nga taaya ti basol takadakwada, taapay akas jay da nga agsaw. Saan nga ang angaw ti ibagbaga ni Panyang nga illegal kano ti negosyo talakay? Una yan, saan nga angaw talaga dayta nga ibagbagana? No sa bali la tao, ang mga nuin kasok itan. Ay, saan nga aglablabos da di babae? No siyak ti mapunuan kan kwa na, jak lamong. Ala, bay antapay laang bakit? Amom ngamin, no data nga grugrugi iti negosyo, kasayaatan ti panagpakumbaba iti amin na banag. Sa bagay matkit di ngam, ay, aglablabos mo ngaminon. Bay antapay laang bakit? Paliiwan tapay. Asino aya day taburaw, insan? Jay man katrabahuak ijay site idi. Idi nang rugiak ang nagnegosyo. Napannamutin imbagbaga iti tao nga illegal kano ti negosyo mikini bakit ka? Anya? Tidakas na, uray iti asawa na. Isumat tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, kunam lano adda pamanaknagda nga illegal ti negosyo me. Ay sos, saan ang saya at dayta? Mabalin nyo nga idarom ida, insan. Wen nga rod insan. Ikan nyo man ida iti pagnakman da, insan. Apal dalang day jay. Iso akas taratan ti ibagbagada ka na kayaw. Nagdakas ti apal da nga agasawa. Agasam man tabagas a negosyo, nagbalin nga illegal. Kasta ti tao at umangtangkin ti apal da, insan. Iso adag ita ti banag nga agbalin akaray. Tapno ad-adapay nga ipamaysa ti agnegosyaw. Mare, apay pudno ka di tinadamag ko. Anya dayta mare. Napan ka kano, uji tersena ni Mare ising idikalman. Ado kano ti tattao ng nagpig sa tingiwat mo amang ibagbaga nga illegal ti negosyo da kumari Berta. Ay katuan na mare. Pudno dayta. Napanak ija ayan ni Mare ising idikalman. Nakunakpay kadagiti gumatgatang. Asaan da gumatang itilako da Antonio nga agasawa. Ta mga nokwa. Amumon Mare? Ay, sika talaga Mare. No maidanon day ta kada Berta nga agasawa. Jaklamon. Anya ko man may danon. Awan parikot iti dayta. Gaputa pudno man. Anya? Pudno nga danayon nga illegal ti negosyo da. Aha, kundi pa baknang da. Nga madama nayon na nga. Ew! Anya, kasta ti imbaga ni Lloydaken ka bakit?
Wen lakay, agasam man ti kinadakis ti ugali day di apanyang. Ado kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni ising idikalman. Ngam iso kano ti ipukpukaw day di ababae. Ti awanan bain? Ay, anya launa yun aya. Ay na talaga ama punpunwa na kun iti day di apanyang. Idarum kun san lakay. Wan bakit? Agdarumtan. Uray nila kay na. Iso matinapan na indandanon iti sigo da busme. Imbaga na nga iso kano nga imikata kiti trabaho. Kaputa nagnegosyo akiti illegal. Aga sumanday ta? Anya? Ay, marmaruamdan. Talaga adakas ti apal da kadata. Di dalaan mo ti makipagragsak iti panagduras ti negosyo ti pada da atao. Awan day takadakwada lakay. Talaga adakis nga apal ti adda iti kaungganda. Inton Lunes, inakag-file iti darom kontra kadakwada. Ha, napunuan ako. Ayun mare, adamo lang nakaibaga iti dayta kanya. Ay na mare, nung syakti si ka idarum mo. Dayta talaga ti aramidak mare, napunuan akon. Agasam man, naimbag kumamot numay sa lakadakwada ti agar aramid iti saan apudno nga istorya. Ha? Duada nga agasawa, uray nila kay na, napan naimbag baga iti bosda, nga iso kano asaanan asimrak nila kay ko ijay site, gaputa nagnegosyo iti illegal. Anya lakit din nga apaldan. Anya? Ay una yun. Mainay na yun matay jay aburog. May samot asaan nga agpampanunot ti loko. Ay, awan mare, talaga asaan dang agpampanunot. Apal at timangkin ti adda kadakwada. Malamare, idarom yo, idang agasawa tapno agnakam daman. Saan atil-tila ti mapanday bagbaga iti tao apang dadaol kontra kada kayo. Naimbag man ta nagmayat, di pa nagre-relax mo dito indayon nyo, kumare. Ay, katuan amare. Nagbara ti panawan. Iso nagmayat ti agrelax. Saan akas ka dagiti daduma dita. Nagpudot lang arodon ti panawan. Igiddan da pa'y mo tinapudot. Negosyo da. Anya? Ay, sika talaga, mare. Jak amo no pangal-alaam iti kasta nga ibagbagam. Ay namare. Pudno ti ibagbagak kunak tumat. Alaman nga rod, panak nakam apudno day ta ibagbagam. Itata na panan nag-file ni Berta iti darom kontra kada kayong agasawa. Anya? Wan mare, napunuan damutan iti kasta nga ibagbagayo. Siyempre, apektado ti negosyo arinugyanda gapo iti ibagbagayo. Naimbag kumamot no saan nga illegal ti mapanya ibagbagay iti tattao. Anya? Ay, saan mare? Saan? Inakman ija ayan da Berta itamot lang, kayat ko kasarita. Anya? Kat kunak man ako nam apod no dagiti ibagbagam. Panak nakam kunak mat. Ay anya lakit din. Anya? Asino tinakaibagay ti daytaking ka? Bakit? Nila kay. Isumatimbaga na itay kanyak limabas dito'y balay. Anya? Ay, saus. Kasano nga rod itangay? Kasano nupod no timbaga na king ka? Madanaganak nga rod lakay. Ang mga nupod no anapan nag-file iti darom. Ay, mapangka nga tayo di balay da. Itamo ilaang. Mapan mo yung kasarita nga gasawa. Agpakasi ka, oh. Ay, duwata nga lakay. Ay, awan. Mabayinak ka ni pare Antonio bakit? Iso asi kalatan. Yung kalatan nagpasinsya ka na kwada, oh. Kasla mabainak lakay. Ay na, ikatam da itabay mo, oh. Panunuto mababalinta ang makulong no pudno ang nagpile da iti daram, oh. Anya? Italaeng nga umay kaagpasensya kada kami, panyang? Wan pare. Ala, pasensya kay kuman ano naglablabas kami nga agasawa. Anya apasensya? Amin nga inararamid yo apa ng dadail iti negosyo me, kat nakaapekto kada kami. Ita mare, da kami tagpasensya kada kayo. Mare? Pasensya, gaputa intuloy ko ti darom kontra kada kayong agasawa. Ijay presento apanak nakam ti ibagbagayo iti
tao nga illegal ti negosyo me. Ay, pakawanan na kami kumamare. Aklunag nga apal milaang kada kayo iso ana aramid miti kasjay. Anya? Mare, panunutom kumamot ang agkumari ta. Anya? Agkumarit ha. Ngam apay nga rod ana aramid yo ti mang dadaal kada kami. Ha? Uray lipaten nak ako marem. Basta ituloy mi ti darumay. Makita tila inyong agasawa. Ha? Ipakulong kayo. Tandaanam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.